Hürmetli tыңлаучыларым, мен бүгін Варшада хатыннар ирләрен, аналар улларын узата, иртә таңнан узатучылар, үзәк урамга җыелганнар. Варша спорт комплексына китәләр. Хатын-кызлар да, ир-атлар да камерага сүз әйтергә батырчылык итмәделәр. Күзләрендә яшьләр. Кайчан алдыгыз повестка? 28 gün aldım. 28'de. Әзерләнергә вакыт булдымы? İşte onları 29 kayıp. Siz инде 27 салган булабыз инде алайсың. Siz хатынаймы? Хатынай. Я балалар калдымы? Не балалар бар? 2 бала калды, әйе. Берсе әле инвалидность биргән мужиклар икенчесенә. Потому что авыр туды туганда. Сабырлык инде сезгә исән сау әйләнеп кайсыннар. Апа, кемне озатасыз бүген? Улым. İkinci улым. Ничә яшь? 23 була. Сез үзегез авылданмы? Әтнәр айны шикмәнсә. Кайчан ишеттегез? Yok işe gündüz güne haber etkende Kazan'da eşliğim olay. Şundan kayıttı, bankomatga gitti, bayında biletini alıp kişiye bilgilenip kayıttı da iftar bugün uzatlara gittik. Әзерләнергә вакыт. Bilmediler bizim. Biz onu kıttık indi. Sosyal hizmet bala alıp giderler. 3 günlük güne o payının malayını alıp gittiler. Озатырга барлык туганнарыгыз килә алдымы? Yok ben kızı eşiğe gittim. Onlar Kazan'da indi. Kazan'daki yaşakların da olursa. Sen soğuk açsınlar. Birisi de sen soğuk açsın. Birden aşağılık dilemeyin. Kimne satasız? Ничә яшь? 23 yaş. Әле өйләнмәгән. Кайчан алдыгыз хәбәрне? Элгерәлдегезме җыенырга? Туганнар барсы да киләлдеме? Нинди хис кичерешләр? Amin. Amin. Dünyada bargan indi, dünyada bildi o, ilerimizde bargan bu soğuşla bitesinde Allah Teala, bizim de Allah Teala'ya şonabız, Kur'an'dan sayılır kuvvet şu Allah Teala'yı sanırım, Allah'a nasip varlıktan amin. Yara, Allah'a da başımdan. Abi siz üzegіз qayсы ауылдан dediniz? Березеден. Березеден ничә кеше китте? Аллах Тәгалә исән сау кайтырга насип итсен инде балагызга. Алдыга күтүчүлөргө да, Армияда булган иде бит инде, кайчан кайткан иде армиядан? Әле кайткач, яңадан китте. Кайсы войскада служит итте? О, ракетный. Дуслары да килгән. Барлык авылдашлар. Исән сау әйләнеп кайтсыннар. Әссәламу алейкум, апа. Алейкум әссәлам. Сез дә килдегез озатырга. Озатырга. Ничек? Ничек? Әйтсәң сүз, төртсәң күз. Бала бит, бала. Анық. Кібіртігін алар. Анығым. Бек Anlayayım siz ne yapar? Әлі түшелері, қалымны білелері, işlerimni isteyleri, ikisi deyin, 2 bala indi alarsın. Bir нәрсе, bir ağır. Apa, dağada bulağız indi. Amin, şulay bilsin, dağlar. Әйдәгез, ұзатып қалык. Onda 40 litre kanlardan. Belki kırtırlar ene, halık kire bit apa.
Әтиәниләр генә кертәләр. Әтиәниләр генә диде. Кертәләр икән, икенчесе шофер. Абыйсы. Исән-сау әйләнеп кайтсыннар, бездән бары шул теләк. Сегодня по указу нашего главного командующего по всей республике, по всей Российской Федерации проводится мобилизационная реализация. Назиф әфәнде, бүген ничә кешене озатасыз? Бuna kişilere beklerken yaramayın. Biz yine bu ayrım komanda, iki katılan komanda. Bu komanda yine biz formirovat etamiz rezerv bilan. Men sizga shuni aytaman, hozirgi kunda endi mana bizga kelgan afat orqasida xalqimiz birlashdi. Rezervda qolamiz degan yigitlar da mana bugun endi shu sostav komandasina ketamiz degan tilakda bo'lgan. Mana ko'rib turasiz, ko'pmi yana keldi bunlar. Ko'pmi yigitimiz malay. Kimni озатасыз? Малайым озатам. Siz исемегез ничек? Ишат. Ишат ничә яшьсең? 24. Ишат әйтәле, син үзең Арчадан мәллә авылданмы? Авылдан. Ничә син армиядә булгансыңдыр әйме? Кайсы войскада? Сездә? Әйтәле дөресен, нинди хисләр белән китәсең? Сәтерле инде. Ләкин өмет бар, Алла бирсә, Алла бирсә тиз арада әйләнеп кайтыгыз, яме? Без сезне көтәбез. Кайтабыз, китәбез. Барлык туганнарыгыз да килдеме? Килгән килде. Әнигез? Әнигез, әтигез, исәнмесез? Әтисе. Әйе. Шармы. Әнисе? Әнисе. Исәнмесез апа. Борчылмагыз инде, Алла бирсә исән-сау әйләнеп кайтачак. Кайчан хәбәр алдыгыз? Кичә алдыгыз, бүген киттегез. Әзерләнеп булдымысың? Нәрсә бар, шуны тутырдыгыз? Алдан белмәдек, алдан белсәң. Авылдан тагын кешеләр киткәндер, әйме? Бер малай киткән. Сабырлык телим инде мин сезгә. Evet, әйдәп кайтыраясыз. Менә бу егет әйләнеп кайткач, безне яңадан авылына чакырачак. Авылның исемен тагын бер тапкыр әйтегез әле. Эштире авылыннан репортаж киттегез, Алла бирсә. Чакырдар бардык, все нормально. Тагын еще кайтырга, Алла бирсә әйләнеп, будет нормально. Видеога төшереп. Исән-сау әйләнеп кайттыгыз. Рахмат бик зур. Алла бирсә. Егетләребез автобуска утыралар. Озатучылар. Хөрмәтле тыңлаучыларым, дагада калыгыз. Егетләр, исән-сау әйләнеп кайтыгыз. Рәхмәт фәрештәләре сезне саклап берсен. Хәзрәттән берәр җылы сүз ишетәсе килә. Арча районының имам мөхтәсибе Әмир хәзрәт, Әмир әфәнде, шушындай авыр вакытта күңелләрне тынычландырырлык җылы сүзләр табыгыз әле зинһар өчен. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин ва ссалату вассаламу аля ашрафил анбия'i вал мурсалин ва аля куллина аҗмаин.
Alemlerin yoktan var kılgan, bizden rızıklandırgan, bizden toplandırgan, bizden köp türlü nimetleri bilen nimetlendirgen Rabbimiz Azze ve Celle'ye sonsuz hamd senelerimiz, hamd şükranalarımız bu sayede hem de anın hak incisi bulan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sonsuz salavatlarımız, hem her türlü izgediğanlarımız barıp yürüseydi inşallah rahman. Hürmetli din kardeşlerim, sizin dinimize Allah'ın kurukkem selam ve selamlarına rasatiydik. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, bereketi her birimizin üzerine bulsun. Allah Rabbim Azze ve Celle yurtlarımızı bereketlendirsin, nurlandırsın. Yurtlarımızda kayıp hasretler kurmayıp ve hatta şartlıkta, saadette, iyilikte yaşarken bizge Rabbim Azze ve Celle nasip eylesin. Şimdi sizge bir kişkine bir kıssana anlatıp bitesim ki bir vakit Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tırkım sahabege, o sahabeler indi büyük kreşten koytkan bolalar. Ayma ol bir tırkım sahabege Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müracaat edip aytadi. Siz de kişkine kreşten zor kreşke koytdınız deb aytadi. Hem sahabeler Peygamberimizden soruyorlar, ya Resulullah, yani bizden şunday zor kreşte buldu. O kreşten de tağın nindi zor kreş barsın. Siz şu zor kreşte kişkine kreş aytdınız deb aytadi. Şu vakit Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytadi, o özünün nefsin bilen kreşi deb aytadi. Bu mümkünde biz yigitlerimizni harbiy xizmatga uzattık, ayman. Hem de indi alar aslında özlerinin nefslerini jingib, yani aytik buna şu zor kreşni özlerinde jingenlerdir aslında. Hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerindeki, alimlerimizin sözlerindekiler, uhibbul vatanu minel iman. Vatanını yaratı o imandan deyip aytilar. Yani aytik vatanımızı yaklav, saklav, yani vatanımızın menfaatlerini kaygırtı. Yani o Müslümanın üstündeki bulgan izge burçlarından birisidir inşallah rahman. Şimdi illerimiz tanış olsun, harbi hizmetke zatkan yigitlerimiz sağlıkta, selametlikte geri doğan yaklarına eğlenip kaytsın. Bütün yeni sabırlı kanatlıyım. Özüm sabır bulamıyorum. Davleniyem bir katı yukarı. İşermem bilmem. Frikaz çıkandan beri yok. Yollarımda yok. Günlük gitkeliyim. Belki benim olayla kilip düştüler. Sen soğusunlar. Sabırlık dileyim. Bir katı sabır bularla kileyim. Sen soğuklar mısınlar ya Rabbim. Sen soğuk açsınlar.